India football in tu naya buaina lian tham tak mai to ka chu buaina tlang pui chu kan chui chiang anga tu nai India football chanchin chu buaina lirin alu khat ani bera April ni ruka khelzo tak I League champion a chiang har hle maya tu nai te tak taka a chiang ve chau ani FIFA ranking atangin India atlaniama Indian Super League tran huntur a hriat lo bok Supreme Court lama Indian Football Constitution duan that chungchang boy pui me kania hoina lama pi nga India football in lung atizinga engtin nge kalzel don ti chu zona achana pe khar satak ani football khovelin India rama than lama pan hian Mizoram economic din munna satakin athang me ka achan berpo Mizo footballer enga mozate India ram football huanga minglangsar anni wangani hetiang boru kara hian All India Football Federation President Kalyan Changbeyan be atong na saa fans taminan du khoplo na social media lama na satakin an lantir Indian football legend Baichung Bhutia athom ari ring boka Baichung Bhutia hian press conference me kowin AFF chu ennom chuana anglek achanga a om thawe president atana minui zathak tak kan man chuan thil theng the ani ti in a soya tunaya AFF abe na a chongkam a man nak ber ani hialang tunaya All India Football Federation buaina masaber chu I League champion an chiang lo hi ani a Indian second division hi atop khan Intercasi le Churchill Brothers ten champion an lom ve ve a te bulalan maidan chuan Churchill Brothers hi champion an ni All India Football Federation point Churchill Brothers hi champion apuanga no moi an hlan thlap ma se champion ve thawa in nga Intercasi lam chu kota anzual kota a anzual ko na koti Court of Arbitration for Sports CAS lama ni in All India Football Federation thutuk na anlung oilo thuan then Intercasi hian namdari laka truwana an tlom trumin namdari hian remwanga in lan thailo midfielder Cletson Carvalho de Silva an sorti an soya point thum mu bel tura anin ngai hemi chungchang hi Intercasi hian CAS an thena thiam chantir an ni a ma se champion a puanero an lanilo Intercasi hian season laklo player pakhat Mario Barco an siakluta hei hi dan phallawani Intercasi thilti dana wangin Churchill Brothers the Real Kashmir chu All India Football Federation an zual kowa Barco an chora wangin Intercasi hian point li an lawa Churchill Brothers the Real Kashmir in point ni ve an mu bel thung All India Football Federation thutlung na hi Intercasi chon an hrethiam lova hei po hi CAS an thena in fiam na thu boite ngai to tu sang ber hian Intercasi hi thiama chantir le sia wangin I League champion anni le ta dai ani atoi zong soi chuang I League khel zo atanga thathum nu a champion a chiang orti na ani Intercasi hi an champion ta ka wangin sangni somni pathum somni pali season atanga I League champion ten an khel thin ISL an khel dona ISNL call to Football Sports Development Limited FSDL chuan ISL khel tur club chu nei tungai noya kunga talo omto ni se ti inan dua Intercasi aro kumsang ni somni pathuma din chau ani thung tun haya Indian football boina langsar dang le chu FIFA ranking a India atlat niam talutuka Asian Cup sang ni somni pasari khel thailo din muna ading me kani FIFA ranking nung bara khan India hi munrup ngoten an tol nunga za somthum pathum na an om hi kumko chunga India ranking number chung ni in AFF in vision sang ni somli pasari ti atang zar tenen chuan in tu halo tak ani tunaya FIFA ranking a India an niam chung chu December sang ni som paruk tai khani in za somthum pangana India hi an tatha kuma top pe chuan za somli pon lama Blue Tigers si anom lovang ti asoi thailo India hian June international break a khan match ni an khela and the tlom ve zui friendly match a Thailand chu 2-0 an ngam lova AFC Asian Cup sang ni somni pasari khel tur zonna Hong Kong chu 1-0 an ngam lo bok AFC Asian Cup sang ni somni pasari khel tur zonna hian India hi group C a Bangladesh Hong Kong le Singapore tenen an hova group atang hian hruai tu chau Asia Cup khel turan tlindona wangin ma hruai tu an ni nge atul
hetiang ani lai hian match ni khel to India hian point khat chaula nein group mong phan lu me ka match masabera ne nge turangai Bangladesh an mi khuala golom lovin anin ne to match khat chawalom ti in India fans te anin nema in khel lelama Singapore le Hong Kong te golom lo boka anin ne tok ve awangin tha amuang deuh ma se an match ni na an tlom le a lelama Singapore an lo chak bok India in group mong phan lu azuya India in match li khel tur ala neya Asian Cup khel tur chuan sakve kangai to Singapore le Hong Kong ala mi khualanga Singapore le Bangladesh te chu khwal muala ala machon atul do India mangchia bel cha in a oma All India Football Federation in kongdang ashriat lawa wangin coach lama an chuan match rate cha in kolman ti in coach Manola Marquez nenan in thachena coach thar anzong hal heti Royal Spanish coach yan adu thu renga bang ani thu asoya All India Football Federation ban ani lo thu asoi Manola hian a contract ang chuan kumni dang chang turin contract ala neya atira All India Football Federation nena anin remna chuan season khachu FC Goa enkol chungin India a enkolang ti ani season khat nuwa India chau a enkol zui to ang ti ani a ma se Manola hian India team a beisei ang amulova All India Football Federation in real ball dana alom lova tin mason na tura adu dana an kalbok lo awangin he thutluk na hi asiam hei wang hian Manolan season zorwal khan FC Goa a contract nei lai ati top nga lova khati lai khan Manola hi Goan club a acham don ti hriatani June international break ma khan ban atum dai to a tuna abang felta ani kumsom nga parukmi India coach Manolan India hi match rate kai shoi mana match rate kai shoya voi khachi an chaka voi li an tumpui tenenin ne tokin voi thuman tloma Indian football team result du omlo chungchanga TTR chia ISL in thom anei vele ngal Indian Super League enkol 2 Football Sports Development Limited FSDL chuan ISL club tenena le kha thonin All India Football Federation net an tho dunna thil chiang tak ala om theilo wangin season tharatana ISL imbua saina an lakal pui theilo thu an soi hei wang hian ISL club te point imbua saina an kalpui theiri lawa Indian top flight league club zinga FC Goa Bengaluru FC Chennai FC Odisha FC Kerala Blaster Mumbai City FC le Hyderabad FC te chuan pre-season pon la nei lo heti lai hian All India Football Federation chuan Supreme Court in AFF Constitution duan mek chu pomani malo chu malakna lo nei lo tura ti an ni awang ani thu an soya engma ala chiang lo ti na ani ber tunai Indian football boina chungchanga chongtam le AFF be na sabera changam chu bai chung butia ani Indian football legend hi hetiang hian atong chuak bai chung chuan kan kalphung boina hi tuna in tran chau ani lawa boina arei to FIFA kum sang ni somni pania AFF aben lailoka anua malaka ni a FIFA Under 17 Women's World Cup sang ni somni pani kan thendon boxia wangin kan fremna po li ani khamizo rual khan kan pom trantur constitution thatok tak omni se tuni kan thleng lawang ma se eng man tilawa kalphung bumal lowin kan kala Supreme Court a inrot ngeng engaya tuni kan thlen pha ti na soya AFF roi tu zinga football kalphung ani dan akal dan thil eng ma se thiam lawan oma FSDL in season thar ISL atana an du dan an thlena an nilamin an thlen ve tur po an nei lo football hi an thiam lo ani tin a soi boy boya bai chung butia chuan Indian football boy na chung fel tur heroin hunangai thua soya man molo atul thua soi bok skimmy sniper chuan man mo chu po fu chuang lawa apoi mo ber chu Indian football tana traber tur kan ngai tu tan hi ani ISL an tran khan kachol san khan top 100 kan ni tuna chuan za som thum pathum na kan oma thil dik lawa oma chu thil dik lo chu kan chin fel phot lo chuan engma akal dik tak tak thei lawang atia Indian football in mason zong ni lo anung tok zona ke pen thu asoi bai chung butia chuan All India Football Federation President Kalyan Chowbe soisel zuin
kan president hian engnam a thok tak lowa Indian football engma hrelowa notice player te hi thiam viau ma se international level atan an san lam hi a fu tok lo chu wangin Rajasthan atanga player choklua player sang tha kan cherangai ti asoi te khan Indian football a hriat lo zia a pholanga atira Asian Cup sang ni somni pasari thlen kan tuma kanin nuk doka Asian Cup sang ni somthum pakhat jok ti in dil na kan the lut le a engma hi mu mal lo constitution thar omse huai tu thar omse ma kan son mayang ti in asoya AFF president adu khop lo ba ka asoi tu pui thepo adu khop lo hle president ni lam ka ngai tu alowa ma se Indian football ma son nana kepen thean om chon thop turin ka in pe ani ti in bai chung butia hian asoi AFF Secretary General Lui President Kalyan Chowbe nen anin mu thiam lo wanga ban ni ta Dr. Saji Prabhakaran chuan kan din mun hi a che ema Indian football hi a thole thei ram ka be sei ti in asoya FIFA South Central Asia Development Officer Lui Saji chuan kanin railball na kan siam thata hroi tu thar kan thananga ya chumi zo Indian football ta na thatho tu tur kan zona tula kan kalzen dan tur soi ho apoimo Saji chuan tun hun le nakin hun thlir thiam tak chunga roman na siama tul thu soin back to the roots a definite guide to grassroots and football development ti le khabu ziak tu chuan tuna kan ti thei kan thliranga ya chumi ti lo ting tur chuan mi thiam kan roi tul bok national team level rang coach thatak tak roi ngai bok ti in India football tun din huna kan niam chan asoi Indian football hrachiang tu BBC Sports reporter le commentator Lui Joe Morrison chuan Indian football a chuan hruai tu engma hrelo ni om ang taka om ve an tam ti in asoi Newcastle United 10 Sports 10 Action Sony 6 the SSC a te thok thin Morrison chuan Indian football thirila football kalphung ban mi lo hruai tun tam ema coach ni se league level sangemo international level a team la kai hruai ngai lo te an ni hlom player zinga la pressure zoan claim boka Indian football in ma son le na tur chuan siam thap ngai tam taka thu asoya Middle East Singapore Premier League ti larna konga tho hlok tak Morrison chuan player hlo tam chungchang po soi langin hlo tam hi player thiam lo ani lawa hlo amo phur tu chu club te an ni ti in asoya a big taka Indian football team in ma an son le na tur chuan no pante ta taka injure ti rangaya an real raw football tu angai ti in asoya asoi zel dan chuan Indian football hian tun din huna at niam lai ber atong me ka ni ti